Gwen ni the Pierua Beach Miduma Boro, Nilachui Art Mokochiak me Kitgum municipality, Oneka Dennis Amere, olego gamente mikati matek, lweny Ikom Camcana. Honorable Oneka Dennis Amere, Lachui Art Mokochiak Peluak me Kitgum municipality, Owajani Gen Gijolo program me PDM, Jala UHL, me Konyatia Kopero, Matino Tino Matie Ken Gang kon Wachi. Paris Development Model. In abbreviation Kilweny PDM. Ube the program my car ma bina. Wano we jolo. Lwako weng me ya chuli. Uganda wa jolo. Roma ki project pagamente mukena mapol. Ma utime Uganda kan. Chalo bona wabagalege. Chalo entandi kwage. Chalo emi yoga ge. Roma ginenone. Gin mao no wano na ni PDM yoro mbeda poka. Ena ye approach mao no kikero. Mikwanyo de Paris one by one. Kachela chel. Ikarma ena chui nyim ot moko chiek madit man parliament me Uganda Oneka Dennis Okatiki Pierre Kene man lokpe ki keto miro ki ket kwere program PDM itich mabe. Arma wano parliament. Ilogo ko lokom PDM. Anakatiki tam ne ono berbe to twal PDM ka wano miara da ni PDM ukony luak ka parliament onyo Uganda miara da ni PDM ukony luak mabe ono miara watim region by region ono miara ki regionalizing it actually gina actually maro magenene romo konye gi mabe in northern Uganda ene lok me fu ana miyo tamono ne Mia kamiyo chente man en million mia chel Paris ki Paris. Oh no, mira ki mini wa tractor. Sub-county mano bet ki tractor. Sub-county mano bet ki tractor. Kadong pe tractor chiki mi kweri fu, ki dia me fu. Ariyo. Ifamila chela chel. Neno ni PDM okonyo dano maduong, Dennis Amere owachi. Kiti kere yo mabea ye. Lokman mi Camcana. Beruki ragu beruki miri ijemi maom yor chet bordwak ma the technical staff gikwanyo gitiyu kwere yo marat yor bepe Wek program mano nyak nyige eno mete kon miyo tamme dene wangbu pege wak gilwange do o pedongi wek ni juma miyor chama nego cham kiti kere yo mabe Olego mere the technical team me districts or wenga chela ne let the program me PDM be very open Ilokum nywaro teach ke mi PDM ko malami Uganda ko madonki noni ke malotela Parbit me Kitgum district and logma ter kun chiolotela mano wachi Wano weng iwa poberiyo to twale wando tela ma waake Kitgum ikarma wano nyango matika time Kitgum ma ono benefit the anti-corruption body nakalema ge football chero Kitgum no wano tilo ye Kitgum watiki parises piarabero wiareo mero Kitgum district no football municipal ye so chene ma donyo enone million mia beer ke piara ngwen we deki ono meroti I comparisons piara beer we areo Ojuayo kormatie kom lotela machui webie kon wajani permatek tie ikin technocrats Europa blaming lotela me webie I mess multi make it go menene Go to the technocrats. Go to the technocrat office bakau and the departmental heads Mene mess ma bir ma did bodgi eno. Ilweny Ikom Camcana matie matek to twale loboman Dennis Amere wachi gamente mirukati matek kon mago jo man kiching nyonyo. Interdiction. Okay. Meo number 1. Ka interdiction otime miragamente onge kitma ka ngat ma kikwanye ki dog teach. Pedonge koba ka teach amukane. Ingeo gin mira wan macharo anywale me Uganda waneno. Kilutela me Uganda.
And lweny corruption, umiro bed in the open. Kawan po lweny corruption matek, then corruption will soon be legalized. Pelonga mo chunyi One Luo TV, Pat Robert Larube.